keçkê dînê dewere li kêleka min rûnê li ser kaniya dila li bin dara evînê ji te re bikim qala evîna memûzînê. Were keçikê dînê çavbelekê xwîn şîrînê te nazikê nazenînê dev bikena dil xapînê gul sosina mêrga hecêk kulîlka ser çiyayê xem revînê. Keçikê dînê eman dewere li kêleka min rûnê di nav gula ber qiraxê çeman bo te vekim qutiya derd û xeman ji te re bêjim êşa sal û deman. Were keçikê dînê çavbelekê xwîn şêrînê te nazikê nazenînê dev bikena dil xapînê gul sosina mêrga hecêk kulîlka ser çiyayê xem revînê. Seydayê hêja Seyfedînê Welekorî. Belê gelê temaşevanên hêja heval û girên ezîz dîsa dubare hemî serçav û seneratên û mixêratên Kurdnameya Keremo û mixêratên ekranên Neto TV. Bernameya Kurdnameya Keremo bi hunermendekê din, bi mêvanekê din, bi şairekê hêja îro dîsa li pêşberî we ye hêvî darim ku em ê demekî xweş bi hev re derbas bikin. Wê jî ku di serî de wekî ku dît me helbestekî ji Seyfedînê Welekorî şairê hêja Seyfedînê Welekorî ji pirtûka wî ya warê wêran bu ara parvekir o îro li stüdyoya Neto TV keke Seyfedîn hostaya şerê mêvanê min e. Serserê min serçavên me dike ku. Sahabî serçavê te ser gulabe gelek spas ji bo bernama te û ji bo Neto TV'yê û ji bo temaşevanê me. Ez cana dibêjim ez bêm Keremo bavê îtîma ye. Estağfurullah. Serserê min hatî. Her Kurdê ku dest bi hunerê bike yek ji wana jî ezim sala çend sal berê tezehê min nizam û helbest bixwenda kelecanê evî gazîm kir ez birim berhemekî di nav gelek xwestayê qederşînas da em derketin ser dikê li me bû xwedî li her kesî wek her Kurdekî ku teze dest bi hunerê dest bi nivîsanirê bi helbestê şairê bike Kerem destê xwe dawê Kerem hinekî bi min ewtî ez dilê xwe rehet bin biraz dewere Kerem dest avîtiye milê her kesî girtiye bilind kiriye û ji bo keda te gelek spas dikim. Serserê min hatî ez gelek şadim hostayekî wekî te hevalekî wekî te îro li vê derê mêvanê Kurdnameyê ye bi şeirên xwe bi axaftina xwe ya xweş tu îro li vê derê mêvanê minî keke Seyfedîn. Keke Seyfedînê Welekorî temaşevanên hêja sala 1960 de li Mûşê li Mûşa Melazgirê li Melazgira Mûşê bibexşin li Melazgira Mûşê têtinê wekî ku paşnavê xwe jî ji Welekorî girtiye navê gundê wî jî Welekor e. Piştî salên notî wekî gelek kesan ew jî tê metropolên Tirkiye li Stenbolê jî bawer notûsiyan da notûsiyan şûn da tê Stenbolê hekeke masiyekê min hebe Seyda tutkarî temam bikî. Di heman demê de Seyfedînê Welekorî di niha di nava endamê rêveberiya komeleya oldarên Kurd an komeleya meleyên Kurd de jî diyay derê de jî cî digire berê gelek caran di nava xebatên siyasî de her çiqas cî girtibe jî an nava komeleya meleyan da ya komeleya oldaran da cî digire hema ji salên 2003-2004 yani bazda 20 salê vî dawî hêdî dest bi nivîsandina şairan kiriye û wekî ez dizanim çar pirtûkên Seyfedînê Welekorî heye. Divan demên dawî de du pirtûk derketin ê berî wî warê wêran huzna şevê Xelîbistan û Biharistan van demên dawî jî derket wekî ez dizanim çar pirtûkên Seyfedînê Welekorî hene. Keke Seyfedîn serserê min serçavêm re hatî min destpêkê de şaîreka te xwend heket dibixwazî ji me re di destpêkê de şairekî bixwîne û piştre em ser derhemên te biaqif. Berê ku şairê bixwînim ez di salê 85 de hatime Stenbolê. Belê.
لی حتانی دسال نودی دا از بوم کت مناف سیاستی او بیاری من قوی نیست دست نود سیاست دست بیکرد. نوتو سیاسون دا ایدی سرکت نوا خرجرو بله. تنگا رکی. گله گرتی گهو وکی گله کردان یعنی کردی که بدوی اوی دا درباس نبو وجی آخر تونه تشتی مهم اوک مروف بکاربل سرپیه. حدیا اول د حشتی دا. پشتی 12 ایلونی ما اسکنجه پردی حبس لوی گرتیگه پاک مجبوری کوچی استانبولی که پشتی وقت بعد استانبولی دست پیسیرا مبرنه دا دوام آخر دکرم که سرمی سرچاویم وکی هر کردکی کوچی به هم بگوندی خواه هم که یه پاشنا بخواه پیخد مهم جز حسرت تا ولاد تو گوندم هم لسر گوند یکی بخوام آخ گندو آخ گندو تو چما ورج من دوری آخ گندو وقت تاریا شوی وقت سترکا شوی هوری لسر بانه اسمانه تا دفرن کبوکو حوری اوری سپی پیچان سر چیاین تا دلوب جی اوین دباری قیرینا بلبل دخونه لسر باغته شالولا مال خراب جه دفری ناوا روجی خیالا منی دانه شویش خونا نابوری آخ گندو جیان لمن بو آگر دلی مجبوط تدگری آگر کربه گرتیه دلی من ما گندو قیت ولا کوری آخ گندو دلی من ما بحسرتا تا از د خیالی تا دا دفریام دگریام لسر دلی تا من داتانی نام میرگو چیمان لسر باغی تا کلیک درد کتن البر پری بلکیم برفی رنگ بددا کس کسوری خود دا سر پر و باسکی تا لخوا کربو خملا نوروزی گوان گرتمون لسر آخا تا تم د دلی من دا دبوکا کردستانی ازم بحثرتا تا آخ گندو تو چقاس خوش و شیرینی ولا کورا ناویتا آخ گندو تو چما ورج من دور کتی جیان لمن سر و بن بو تو جمرا ایش و حسرتی دجانا تدا دلی من آخین و نالین هناب لمن پرتی تیم کشتن جبو آخاتا تجار بتارا ناکم ایخانتی تو اوینا منی از اویندار تمه تجو خمل و خلاتی واري بابو كالاني قيمة قراني تجو آخا ولاتي بس بمن حسرت بكيشة ما مد الناف خيالي تدا قرتي قندو ويرانو ولا كوري بحسرت لسرت هالبس قوتي قندو استنابينم تجمع ورج من دور كدي تجمع ورج من دور كدي ساعتها تغش به لتصاخ أما ولا كور كندي ويا نفسها يعني قريداي ملاز قرية ونابوي ولا كورة بله بيرو كاري قال لك الدورة نا برتوكا كدرس مدا من نفيسيا ما نفيدا ويران بونا ويني كونسر بشتات اوكي بشتي كوشاوتي كند ويران بود كوشبري لبري او هيدي ناب خواتي روبلا بيشي داجي او ودا کو از لی حتمت دنیا اوه وقت جیانا خو ملاقر داد دوری ساعتها خوش به جیانا همو کرداد نوا ایش و آزار و خمگینی و اوه درباست به مخابن وایه سیدای ولی کاری پرتوکنتا دو پرتوکنتا نو درکتن وکی از دزانم ای بری پشتیوی حزنا شوه درکت حزنا شوه ج کوارا روناهی وشانی کوارا روناهی واری ویران ج وشان کوارا روناهی درکت هر سیدنی چی ج وشان خنا آره درکتن واری ویران که جیرجان آمدی اودم کوارا روناهی و وشان خنا برای وادبر وکی کتی بیرامن و هر سیدی جی لگل که مولود آی کوچ ج وشان خنا آره درکتن نفسه بله اللي حزن الشبيجي كدو امجا جير عمدي وبرهيم باشا ريدكسوناوي اوكي حرب كاكر حد ما مستاق هجا كرنا وواري ويراجي ديسا رادكتوراوي ونيجان بيجياوي كي برهيم وتبي جيرجان عمدي اللي درب واسطه السلام عليكم مالوان اوابه كدو امجا كي جرام بمراديتن
Hostayı min zaten beri her tişti Seyda'yı melecelediğin yüler az rahmet birtinin sebebi nivîsandinê ew bû lê kekê jîr Amedî û Berîn Paşa bi me re gelek emek dîtin her du pirtûkê min pir emek pêra dîtin hetanî anîne evkê anîne meydanê مالوان أوابا سيداي ملك جلال الدين يويلر حزر أحمد قراوي وك أبانت أبونا يعني اسمامي هم سيداي من ما مسلم سيدا جلك داوي براسيل سرمجي هي يعني دربار زماني كردي ده هوستاي وكي وي جلك يعني من هزارهم للدردوري وكي ملك جلال الدين يويلر وكي ملك رمسويلو وك يعني كسم جوي نفشي جلك داوان لسرمنجي هي بس إيرو هكذا بكاربن بپرده کی جوری بوی زمانی دا آخوان بکردی دا آخوان لقادا لمیدانا آن بیشین لبر پلاتفورم دیجیتال آن لتلویزیونا براستی جی کدا وان هستان کو بساله السری خبرتینه آنی نویدری مالوان هزار جاری آوا بوی آوایی بمناسبت تا کتاباس کر اموانشی ببیرتین سیدا تجمعش پرتوکین خوای نو یانش پرتوکادنه تجمعش شعره کی بخوینی جهازنا شبه کی جانت خاصی جبو سيداي ملجل الوانا من نسال برهبك هلبستك تشيكر لسر مسينوري سيداي نمر دلافقية ديرا سيب چار مالك آئے سيداي ما كچونه رحمت متبير عنه ديدا لقالك درجة ما هي وجاب نكريا اميل بندي هلبستك كنك كرت بخون دبا بدلت Beynüsa şikesti. Tu çima nanvisi ve zulmü? Belê, nanvise, lawra mirovahî miriye. Ji ber ku ê mirî Kurd e, li erdnîgariya Kurdistanê çima nexşnakî bedenê tazî li ser qada gimgimê, xwên derece li kolanê Silvan û Farqînê, wijdan qeresiye, للشرنغي دل بيا كبير للسورة آمدي شاف قربنا نابنا روشا سلوبي زمان لال بيا نابجا جا آخنا نسيبيني را قه كربنا نابي زقيرنا جزيري چما تو نابيني چما تو نانويسيني نالينا بريندارا بدنگي وستياي دبيجن آف 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 بله نانویسینه لورا ای مری کرده لورا ای ورانبوی کردستانه نانویسینه پینوس اشکستی نانویسی ساعتها خوش قريبا دوام تو چند دقت بیجه و امجی و تماشاوانی اب هلبس جی سر شاگرد کتاب از بخونم تیوی ناسکی باش پشتی تو چو باید دریه دلمه ودکر باید به سر مداد دگرد توفانه که لبخت مرابه بود لنگ تخت بخت مشکیا همی حجرق دل من هلوشیا کس نبو میوان دل من گلی کس نبو میوان دل من پشتی تو چوی مجی گرت آسمان دل من اولین راش کن بون شور کرن خم گازی کرن هفکار شوی روز لمن قدخه کرد هیب لمن خیدی نماستیر کامن لعسمان سای گلی نماستیر کامن لعسمان سای پشتی کتو چوی شب تاری دنخافتن خوازیه من جام و پنجره لمن هات کرتن چروس کا رونایی لمن مچقی پفی چرا مرازه منو تکربن هیویه من مان دگوریا من دا به هبونا دا دچون ندچون خاره هسر جاوه من گلور دبو دکشان روبار دل من گلی پشتی تو چی اوه حاله من که او خیدین جهیلی نخواه نبان بون گوین نکل سور پرپروکا رش سپید فریان وندا دبو خواندنا بلبلا دنگی دنگ بیجا قدگه جباغ دل من گلی پشتی تو چی پشتی تو چی از خیدیم جبختی خواه دور کتم جقدر خواه
حشچو رحنی وی بو بهز کتم مجی نماد سر مدا از بلنگاز و سیوی لسر شوپا تبو مریوی بی خودی و بی خودان مام لوان دیارو کولانی بی خودی و بی خودان مام لوان کولانا گلی بشتی تو چوی پر خراب حاله من گلی اوه حاله برزداری بیرتیم. گلی تجاری کنیوی جبیران ناچه براستیجی او عشقا دلیوی دا رویوی دا کنیوی بلا هزار جانگولین وکی گلی هنه هزار جار رحمه خودی لوان به 2016 باورم 16 نیسان 2016 یان از تجاری جبیر ناکم بلا هزار رحمه گورا گلیبه او کنیوی و حوالیوی جانگوری نوسانه کو ایرو امسلنگی خانه. سیدا وقتی مگود پرتوکین داوی در کتن بهارستان و خریبستان دو خباتین خوش درکن از ویژه بدن بر کامرای سیدا نها جبلی وانا خبات هنونه براسی و خریبستان و بهارستان جوشن خانه آری کدر کتن خبات یک نو چه دسته ده هی تشتکی نو به آماده کاریت کی براستی چند سال من پرتوکه کی دست فکر مادنی ویدا جبر کو از مدخست وی پرتوکی راستیه وی چبوک از وی بینم زمان کرد لسر ناوی اولی لسر الشخصية شاهد إخانة كرني اللي مقابل جبرك قومتي دي كهتينا وهدو پر نقايلي سرچيبون قوام ناخوازن كنت مزني ما وصا دشفره بكي وقت كي شهيد حميد أمجر بيجن لسر ويا لسر ميرزو كردك روانية قريبي زاوية ما بجوا كشت بدستي سخرة بدستي عليا حميدي ما سر ونيسي أو ما نبيدا دلي مهاك بخدي حسك أزويد تمامكم لي بين شش برتوكي كم من نبيسينا أمادانا جبر درفت تنكم شاب مثلا أوي تابي يعني دوشان خانين كردي دوشان خانية كرد دروشا هيدا مخابن بتايبتي هالبز لد برتوكين دم داش دواري ليكولينو اشترا بيجم ديروك و رومان و جيروك شي دور دجي بروبلمين وشان خانه المجي يعني وشان خانه جبركو خوينرين زماني كردي پرزدنين جبركو بازارك وي يا ام بيجن تجارينين يا پروردينين مخابن برتوك ناين فروتن و وشان خانه جي بدرفت خو بامكان خو وانتشتان ناكن بخو چاق ناكن دمینه چه دمینه کو هنرمند نویسکار انجی شاعر به درفت خواه اوان پرتوکان چابکه به امکان خواه اوان پرتوکان چابکه مخاون او پروبلم لگل همون نویسکارین کرتیه یا وجبریکا خواه مصرف خواه وجبریکا خواه به پرتوکین خواه چابکه انجی وشان خانه کت کم یعنی دو سه حبشه بلکه مروفت کاره به جمالوان آوا به پرتوکان چاب دکن لی پرتوکین شعر مخابن جبركو ناين خوانا جبركو خوينرين زماني كردي تنا يعني عالي او كسين كو برتوكين كردي دكرن كمن وشان خانه يجي بروبلم كي وساد جين و نويسكار جي بروبلم كي وساد جين راستي ما مستا حزنا شوي ما كربو دياري جبو مالباتكي مالويران مزاتن لويج نويسيه ما جيغو ما شوي كي جرا لدار خست قلت سرحتي هاتو الشبي مدقو قومي من ترن ويورن دباكو أم أو شبي خانية واجبني واتشي لسد مخابل قدنا تبو كجبر خانيري زحكي من لبرتوكي لكذا مجي خدي دار نكتن از نيفيدا ده هيش تم أو شبي جو سيدارة بيجم تشتكي يا وها السيدة هيجا بروبلمي كما هي يعني انها بازارك زماني كردي تونه نج تجارت را نج پرورده نه د قاده جهان ده دوی ام وی زمانی چه دکن بلا بکن کرد به چه ظلم و زورداری و زخت و زورداری چه دبه بلا ببه دوی کرد زمانی کردی بکن زمانی پرورده
وی زمانی پرورده بیده دایی لکشان ولاتی دیجین بلا بشین دوی وی زمانی کردی به زمان روزانه یه آخافتنه و هری مهم دوی زمان کردی به زمان تجارت زمان پازاره هکه نبه زمان بازاره اف زمان اوی بمره هکه نبه زمان پرورده نبه زمان تجارت زمان بازاره زمان جیانا روزانه اوی زمان بمره خوینرین زمان کردی چه نابن از تونی اوی ببوم تونی فوارا پرتوکان یا آمده ببوم از گلک شاد بوم که آمده و که فوارا پرتوکان دهاتا چکرن بلکه صد حد نویسکار و شاعر و لیکولینرین کرد لوه داره پرتوکل خواهیم زد کردن اما هفته یکیده لباس چی بود دزانی او کسیم که چون پرتوکل نویسکاران امزد کردن جوان دستندن او صد کسب او پرتوک دنابرا وان نویسکاران داده شده ها yani مخابن دکارم محابشم نویسکارین کرد ج خوینرین کرد ج خواندوانین کرد زیادتر. سدی صد راست. پروبلمی که می وسای. سیدا باشه. امیدی هدیهاتن دویا برنامه آخرانه و ساعت چند دقیقه نمای حقیقی برا بلا سیدا جمال شعری که دیجی خوینه و می خاطر خلاص. جبو برانینا خارجی من خالص ملا کوم جبابی جانگوریا یا. هزار. خو جیب حسرت دوام قریزا دلچو. که زانی پشتی چوینا تا چقاس شوین دریج بیت داوی خال رحی من دبیچان چقاس خونین بترس و خوف دور لمن گرتبون خارزی خیال من مان تازی لسر پشتا شینبوزه که حمدانی بر بهات و نهات دبزی روزن من مان سیوی جدم وقت نما هیوی من مان دا آل سیدا خوازی من تب قرسی پیوی من مان به سری چیروکا منو تمان نیوی جیان لمن دوزی خارزی بیت بهار نای اسمان نخورجی باران ندباری جا اوران ارد آوس ندما خارزی آوه کانیان مچقی لدور دلاوان ببون قلخایی روبار زها ببون آخ قلشی گورد زر ببون جبر دردان تزانی پشتی چوینا ده هاوین گریا بگوما آخین دیج ناو دنگ دایی که دلیوی بینج برینه بمراز رادک هون بینج قرینه بیواوی جهلینا بمرازا بینج باهوز و توفان زبستان دریل دو کتان دگو واخ لمن بیواوی که تمالا گران هیچ لحیویا که خارزی دلی من بود دریا دردان پشتی ده من ری و ریش تا وندا کر نکلکوان کشتیا دلی من نوق ببول من پیلان جدرد مرا بود قیرینا قاقلی بازان بالنده جهلینا خوابون ابنبان دقیریان به هوار دقیریان حسرت تبار کربو لبن باسکان لسر چول دور چیا دفریان گازی دارخستن لگاز بیلانا آگر داخسته بون دلی باز سری چیان خارزی کاتو زانی پشتی چویناته روز درکت جوار جوار برفا سورد باری بروج هزار مرگا ازو خطی دبو کانیا لیچی قیر و قطران دکلان گره شر قلشی دارا شهید شکیا کانیا کور مچقی مرگا مجه کرتا مرگا سلیمان خوا جبوم چه نبو چقاس شبان و گاوان چقاس ریگین سر ریان و چقاس قوم و لازم بیت ایل و عشیر بار کرن جباجار دلیم و چو جباش و نما وگریان خارزی پشتی چویناده ساعتات خوش صابی مالت هزار جرابا سيداي سيف الدين ولا كوري أزجلك شادم توي ميواني كرتنا يا كرمو تشرفت برنامج عمل تشرفت نتوتي گلکی صابی از بختوارم دل شانازم که از یرو بوما میوانه برنامه و بر اکران نتو تیوی و مدرکم پیشبری همبری گل که ماسی مهنه هنیش کلجانم زیاده بو مببخشینن
پرتوکا منا بهارستان مجی نخوان بهارستان ذاتن شوار ریا تزه دار رادیو ایرانی دا بحث وقتی کنه مجبور نکر شعر و جلوه خاطو خواندن مالا و هزار جاری آوا و گلک سپاس بو کدا رزدار سلامتی سرچاوی من تشرف تا برنامه هم از گرک شادم که هوارن وکیته هستین وکیته لبر لگل منن بله قلت ما شوانن هجا میوان من سیف الدین ولی کوری بو برنامه کرد نامه کرم مول سر اکران نتو تی وی بو و میوان من شعر هجا بو مخابن مجارک دجی هاتن داویا برنامه اخو و هفته شی لبه در قدی حتی هفته کدن حتی برنامه کدن ببینن خیر و خوشیه ده لی وکی همو برنامه خود دویشم بکردی بخون بکردی بخون بکردی رابن بکردی رونین بکردی هرن بکردی رون هاورن بکردی بخوینن بکردی بنویسن و بکردی بسترن هری گرینگ بکردی بکنن بمینند خیر و خوشیه ده